Ni sambulu bina katare na borong ti ko na VTFM rendre ngamoteng. Right. Au na pambulu tu ni bira nanda usar tu mena ve akabi kita sara nanda ngamoteng. Sali sal feedback pa kami biber tu nanda bini taxi. Ersa ando tu kono mento nanda bini taxi ya biau. Ar tu sar tal tu nanda bini taxi. Sang ortu borong lejo. Oi. Mata ke pakai na sara bikin tu nanda bini taxi ya kan kayak na dong. Au sar tal kan tu nanda bini taxi ko na kam sara bono na dashboard bango. Tu tu kana kena stand ni nona telepon. Stand telepon ni. Sarap tu kena on mana Bluetooth. On ngana ka sanggai Bluetooth tako ko me sarap cukana video. Right. On to the speaker. On to the speaker ni. Sandina. Tuno ko rando maru tak sarang pale buir na pasia. En na be yakabi. Mana ono kira bitu na ono ramon dani kena katutu de binda baki. Right. Paka malum mutakan ren bula. Malum mutakan na be uwa kokowa. Nandre bini taxi at kuno ko itu ni jin suko mic. Karena tu ni bango ko ni dana na ono kina bitu. Sale mo nga sartarun ko. Ersa sintaron tali do taxi balik tinir do sara. Andra bnim pas mantanga ya ko feedback ko tukun sikon ro ta dirua. Kona o atu. Lo we loku subo we loku. Right. Ko nga ya sa sosa paka nga ta katula mo na sarang gitu lem. Right. Andra do parong tsime be kabi. JM 229 na be roko ni kita nga. Ko dia ka bang ko kasar ko nga ta katula sarang gitu lo mo ka. Basi. Lumayan basi. JM 229 roko ni kira ya kami tu ko sara sa kamon ni talata. Belum nak roko niki. Right. Na bambulo ni basi na JM 229 na sesebas. Na sesebas. Basi talaga ni DC's, basi ni Central Transport. Kapan ni basi tali? Na Botukul Express. Ha? Botukul Express. Dona tabale gua message ko manese nga merna numien. Van beta gitu eh. Mengole cukurbo. King Malang. Na basi di Botukul ya tan beta cukur malang. Botukul Express. Mengole cukur Kings Road. Do semantal tengah mai na VTFM. Belum nak kemanikat sana passenger suku cukur naka enak kami ko. Ronang kasini rewa robi sisibiti ko na bugun non rondo siwa na rewa riba ngangori. Aya sarokanga sibirawi talingu. Mata sau tu sio tok ngangor ninto udiwe ngangor rewa. Matabure. Dona ika unga siwa taron na singa ko na kana kale bu betolunga kena bana mitra kana kambalam. Saja sama robi sisibiti ko saya sarokana karwa. Isa talingu. Kono udiwe matsara urosio kena mata urosau. O gerota main do talanga na ika ngo kita matambala bukan kerongo. O ko sa sibi tama na kengo yalala. Gai baka tolu ta kita nambala bunyi kango. Saja dah. Warongo tu dona turangan ni lawa sanro seranga. Pasar na turang ni longo. Pasar na turang lawa ya seranga. Aka. Atamani kan ro kan ro na udi wengo irawa. Kasro yo. Eu talanga na bula sawat de wasio ngai ke. Ro sa warong sar tu nanggas ni. Ike la. Kola na udi wengo. Iyo. Au ge kota mendo na wanga. Au karma yu sakaro sa altar tu ngelom do ngai birta kan buan siwa. Au birta so bona kel ni wanga. Au sa ge waraka to me kache nungu siwa. Au kele. Au kita kala sa te bu kache balele na wani siongo. Dua, rua, tolu. Kena katolu sa ando do sarnga. Non do ngai kote una wani siongo. Ge titi baka na wanga batana kel. Saya so rondo biru na kairawa. Ai tau. Dari dari tora tobo to kuci ko de reto no manga. Kako sia ngana tobo to manga na kena baba. Ya tapi sisi vital no Do sen bina kata mental do ndere. Na woti talanga ni segmen na kami ni ko. Au nang ital no total labi kemuni na non robi sisi vital no. Ndo nang ni to ka kera ndo nang nakel. Pati kata sisi bina kata men wino. Do men ruka. Ko ya saka ko di sama bala ni satu mentang kel ngai indre na. No nandre ko sa na kel. Tava na kel. O chiko batana wanga na wani sio Andre to ko sapato ko sarurito. Sarulira sa. Sebenarnya cerita no. Ketu sale ya betal nung sini Usini ka Andre to na kango sayo ko itaw. Ay karerin di ko siwa tabi ka to mo to kako siya na to man na ba. Kaya karmarama sendo mo na natin laka. Ang tabab ni binat siguro Big Express Breakfast Crackers.